Ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković sastala se danas u Vladi Srbije sa predstavnicima poljoprivrednih udruženja kako bi zajednički razjasnili proces stavljanja poljoprivrednog gazdinstva u pasivan status, a teme su bile rešavanje dugova prema PIO fondu i kreditna podrška za poljoprivredna gazdinstva. Ministarka je istakla da do sada Uprava za agrarna plaćanja nijedno gazdinstvo nije stavilo u pasivan status, a već izdata rešenja za pasivan status nisu konačna i dozvoljeno je pravo žalbe u zakonski propisanom roku. Ona je precizirala da će svaki slučaj biti posebno preispitan i da će nakon dodatne inspekcijske kontrole biti donete konačne odluke o stavljanju u pasivan status gazdinstva. Ona je ponovila da će u pasivan status biti stavljeno isključivo ono gazdinstvo koje je pokušalo da lažno predstavi faktičko stanje, a cilj ovakvih mera jeste uređenje sistema i obezbeđivanje toga da novac dobiju pravi poljoprivredni proizvođači. Poljoprivrednici koji su napravili grešku prilikom prijavljivanja setvene kulture dobit će samo obaveštenje i imaće dovoljno vremena da isprave te podatke. Još jednom je napomenuto da prilikom donošenja odluke o određivanju pasivnog statusa Uprava za agrarna plaćanja u obzir uzima stanje u registru poljoprivrednih gazdinstava koje je sam proizvođač popunio kao inspekcijski zapisnik koji potvrđuje faktičko stanje na terenu nakon što su satelitski snimci pokazali suprotno stanje na terenu u odnosu na prijavljeno u registru. Kada je reč o pitanju dugovanja poljoprivrednika prema PIO fondu, Ministarstvo poljoprivrede aktivno radi na pronalaženju rešenja i u prethodnom periodu je održan niz sastanaka sa predstavnicima PIO fonda, Poreske uprave i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Kako bi se izašlo u susret poljoprivrednim proizvođačima i pronašlo prihvatljivo rešenje ovog problema, trenutno se razmatra mogućnost da se poljoprivrednicima odobri reprogram, odnosno da im se odobri odlaganje plaćanja dugovanog iznosa na rate do 60 meseci, a poljoprivredniku koji bude redovno izmirivao dospele obaveze koje su odložene, uključujući svoje redovne obaveze u skladu sa zakonom, biće otpisan deo kamate. Na sastanku je bilo reči o kreditnoj podršci za poljoprivrednike i ministarka objasnila da je pravilnik u uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku stupio na snagu 3. februara. Trenutno u toku postupak potpisivanja ugovora između Ministarstva poljoprivrede, Trezora i komercijalnih banaka, a očekuje se da će taj postupak biti okončan u narednim danima. Za te namene ove godine u budžetu je opredeljeno 1,2 milijarde dinara, a rok za podnošenje zahteva za tu vrstu kredita biće 15. oktobar tekuće godine.